Кайсар эже Кожонун балдары сериалынын жаратуучуларынан, Торнадо командасынан өрт концерт. Senin bugünden keyin erkegimiz ya kızımız da canım. Кыргызстандагы эң сапаттуу, балдарга зыяны жок Jaco Baby компаниясынын колдоосу менен 13 апрель Кайтпас, 14 апрель Кыргыз Кыштак, 15 апрель Сүрүктүү шаары, 16 апрель Разаков шаары, 17 апрель Баткен шаары, 18 апрель Кадамжай шаары, 19 апрель Айдаркен шаары, 20 апрель Кызыл Кыя шаары, 21 апрель Ош шаары, Бабур театры, 22 апрель Жалал-Абад шаары, Барпы театры. Башталышы 20:00. Байланыш үчүн телефондор 0226 64 64 23, 0508 80 01 13. Билет баасы ар жерде ар түрдүү. Концертке келгендер өртсүздөр, келбегендер келиңиздер. Сураныч. Sadaqallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Allah'ım ana şu Kur'an'da özüne bağışladı. Ya Allah'ım Kur'an'dan çıkan savutlarını ötüp ketken peygamberlarga, übülerine, sahabalarga ötüp ketken mu'min musulmanlarga Uş katarda ötüp etken ayman çok ayalma bağışladın ya Allah'ım, jatkan yerlerin jayluğun ya Allah'ım, kabir azabı da zor azabına saktağın ya Allah'ım. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar bi rahmetike erhamen rahimin. Amin. Allahu ekber. Ey ayman çoğum, çınığı jaşoğa ketkenine 21 yıl 1 ay 9 gün 1 saat 46 sekunda oldu. 47 48 oldu. Sen joktuğunu bildirmey, baldardı kanday kıyınçılık menen çoğalttım. Eğer azı tiri bolgonunda bakıt tüyley dilek, nevreli ola dilek, çoğata, çoğa ne ola dilek. Hayvan çoğum. Ben seni sağındım. Ben baraynem. Tak kelem. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Taqsir qandaysiz? Densoqingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanday? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqsir, vaqt bormi? Bor, uyda. O talaychi? Talaydagi uyda. Alloh razı olsun. Tinchlikchi? Tinchlik taq uyda. Bu vaqt talay, tinchlik bor ekan. Bu omonat yashada ne uchun jamoat bilan qo'shilib namoz o'qiymiz? Ne uchun Allohning yo'liga chiqib kishini iymonni bekemlab kelmaymiz? Allohning yo'liga chiqib kelmaylik, taqsir qanday deysiz? Yaxshi, o'shanda men semeniy borish kerak bo'lib ataman. Maşallah. Semeni borsanız andan daha yaxshi bo'ladi da. Andan daha yaxshi bo'ladi. Kimde-kim Alloh taolaning yo'liga semeni ko'p chiqsachi, Alloh taolo o'shunchalik rizqingizni bekemlab berib qo'yadi ekan. Shu bundayda, endi vaqtning ishi bor bolam. Talaydın o'qishi bor. Tinchlik o'z uyda o'tirmaydi. Buni omonat bilan kuchish bilan borayna. Tushunmadim az taqsir sizga. Vaqt, talay, tinchlik omonat olib boram, bo'lo. Maşallah. Endi siz ele mesjidga chiqib jamoatga qo'shilib namoz o'qib tursangiz, vaqt, talay, tinchlik ortingizdan boradi-ku inshaalloh. Yo'q. Vaqt borat. Talay borat. Biroq buna tinchlikni, zo'rlikda bir qiynab olib bormasang, atak bormaydi-da bolam. Dayarsizda inshaalloh. İnşallah dayarız ha. Ötünüzde. Harakat qilamiz. Girib çay pay içeriz. Rahmat, Allah razı olsun taqsir. Bo'pti, Alloh taolo bardingizga razı olsun ha. Vaqt, talay, tinchlik, omonat. Qaytasiz? Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah taolo o'zi hidayat bersin. Чоң қыз, бияқ қарап қойасыз ба? Саламатсыз ба? Саламатшылық. Эмне заказ бересиз? Бұл жақтағылардан нелер бар? Суши бар, гамбургер, крылышки, шаурман түрлері бар.
айтасызбы? Ой, кечиресиз. Шаурма берип коюңуз аны мага, шаурма. 5 минутта даяр. Хорошо. Эме чоңкуз кечиресиз, мен шаурма айттым эле да. Кечиресиз. Жо, эме муну деле. Башка алып келип берем. Жок, Шаурманы алып келип берем. Жок, мен жеп кое берем. Алып келип берем. Жок, бере бериңиз, муну калтыра бериңиз. Эч нерсе болбойт. Эми эле жумушка кирген окшойсуз, а? Ооба. Жакшы. Кечиресиздер, бул жерде эмне маселе болуп атат? Ыңгайсыздык болуп калды окшойт. Байкен заказын адаштырып алып келип. Кылдатма эле кылбайлыбы? Келген кардарга. Жок, байке урушпаңыз. Мейли, кечиресиз. Байкени шаурмасын алып келесиз. Кечирип коесуз, биздин ишканадан атынан сиздин табагыңыз акыс болот. Негизи ал деле тамак, бул деле тамак жеп кое берет эле, мен айырмасы жок. Кыздар жаңылышыптыр. Кечирип коесуздар, э? Макул. Жакшы тамактаныңыздар. Макул. Рахмат, чоң. Жөн сеңе чоң эле киши болуп калдың ой. Привет, кожа пусик. Ергеш сенби? Ергеш эмес. Мен бүгүндөн баштап Эрик деген. Эрик таң болом. Жөнче каяктагы Эрик тагай, мен үчүн Ергеш элесин, э? Ергеш. Мыналарың кантат, Ачкилериң, мынау кийимдериң григорлеп болуп калсыңбы? Тартып алыңды. Бул натуральный кожа. Түшүндүңбү, кожа? Кожа дечи каякта кожа? Кожамын, мына кожа, мен кожамын, ой. Кожа. Бул сен 6 пенсияңды берсең ham төлөй албайсың. Мейли, тириксинби? Сен 1 жылдан бери жоксуң, Ергеш. Издейм, сурайм, көргөн билгендер жок, Каякта жүрөсүң, Мен өлүп калдымбы? Каяктан билем? Мен 10 күнүмдөн 1 күнүм ачыла эле калды. Эми бүтүлө баштадым. Мен жөн жүргөн жокмун. Анан? Айтып берем. Каяка барабыз? Үйгө. Сеники? Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы жалпы мекендештер, агалар, эжелер, достор. Доктор стоматолог Толубаев Исамидин тиш дарылоонун бардык түрлөрүн силерге кызмат көрсөтөт. Албетте, заманбап өнүккөн технологиянын жардамында. Толук маалыматтарды биз ылдыйга жазып коебуз. Барыңыздарды сунуштап ушул жакка чакырабыз. Тишке кам көрүңүздөр. Niye geldik dağılacak ha? Neye geldi? Reklama tarafına geldik. Günde dağıp piramida kapap kızıp koydu. Hem bulacak gelmeyen klon kılayın da otasın. Kanday kılon? Reklama seriozdan okşamış kılaysın diyor. Aktaşını da löver ot boy. Kança? 300 dolar. Kança? 500 dolar. Yetiraksın oğlum. Сүйлөшүлгөн акчаны. Негизде биз аракеттебиз да ушундай. 300 долларга сүйлөшкөнбүз. Конечно. Санаулайна. Санаа. 1, 2, 3. Baştan sanayına adашып koyun. Bunday hem sana hoş bir. 1, 2, 3. Daha bir jola. 1, 2, 3 oldu. Ага. Байке, с вами
приятно иметь дело деп коебу да. Ошондой, короче. Ишиңерге келик жигиттер. Жакшы арга. Акчасын берип турсаңыз, ушундай келип тура беребиз. А? Любой момент, а? Эртең да чакырасыз ошондо? Буюрса. Буюрса? Просмотрларга карайбыз. Просмотр вообще сонун болот. Өтө сонун тарттык да бизчи. Рахмат байке. Бирок братан, эркекче жарым саатта $300 иштеп койгон кандай экен? Жакшы экен. Банкта алмаштыра албайлыбы? Алмаштырам. Кайсы банкка киресиз? Сен миллионериң жүрөт. Мен эмес братан, бул. Көрдүңүз көчөдө да кандай суу таптатына. 100% гарантия берем, бул миллионер эмес да. Обычный адам болчу. Ана? Түшсөң аз кайерден тамактанып көрөбүз. Братан, буга тегенбең, булар бай, нормальный ресторан кирип. Гарантия берем, жүрсөң? Первый, второй, третий жейт бул братан. Жүр көрөбүз. Шемемде. Карасаң, бир булочка менен бир чай алып алыптыр. Миллионер эмес буну. Братан, может миллионерсиз каяктан билесиз? Ушинтип айтты. Караңызчы, кийимдерин караң, өзүнчө отурушун карасаңыз. Чай ичини карай. Буларчы тыйынды тыйынга коюп туруп, эконом кылып анан байыт. Эже дагы карызга жазып турасызбы? Кандайча карызга? 1 айдан бери жаздырасың го, уялбайсыңбы? Мына. Айттым го бунун турушу менен аферист. Жакшы эле адамдай. Миллионер сен өзү жүргөнүң болбойт. Кантип ондан болсо $300 берип койду, билбейм. Жүрө банкка. Kimler bunlar? Ben suratım ne kırıldı? Ben Moskvada jön-jüydü deysinmi? Agent bolup men sana bütün sulardı topap geldim da. Maka mı? Kaysını? Mına misal. Ekaterina. Kim? Ekaterina. Volvoyte. Kırgız dilçi muhallim. Varış mı? Azı Moskvada yaşayın. Volvoyte de şey. Volvoyte. Volvoyte. Volvoyte ha? Volvoyte. Bu ne uçu? Canze. Canze? Buradaki manga mı? Albatta. Korkmayın, hammasi mening nazoratim ostida. Ergashi, jo'ncha, Volvoyte. 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 Ha? Volvoyte. Bunun kime yaman katta Bu men polçanim bo'ladi, Sulujak. Eko? Sulujak qilamiz o'koz. Qo'ycha, Volvoyte ergashi. Biroq uradilar, Volvoyte. Uradilar? Uradilar. Volvoyte de ergashi. Bunun ne jip tartmay qo'ydi? Tartan. Bu Adelna bu. Bu meniki bu. Seniki. Bu şeyde de o'zing o'ylab o'tasizlar ergashi. Qanday ekan? Tanla. Qanday deysiz? Biroq bunacha ergashi. Men ayolim o'xshashgan aymonchoq ayashingchi. Biz yaxshinaqa o'rin oldi-da. Ko'ra. O'rong'inda shenba? Nega? Mendagi shenba. Qachon ergashi? Shunday narsalar sulavermasang. Volvoyte. Volvoyte ergashi. Mana uchi. Yurist. Yurist. Sotbotga berib tashlamayman. Volvoyte ergashi qo'ysang menda ozg'irib o'tasan. Men ayolimni yaxshi ko'raman, men ozg'irib. Bu Charos qanday ekan? Bu kim ekan? Ha, Charos. Charos. Chunquri, Tojikistoni. Bo'ldi? Qo'ysang Volvoyte ergashi. Charos bo'lmaydi. Volvoyte. Mana ko'zlari yaxshinaqa ekan, o'zini chaqib. Menda ozg'irib o'tasan ergashi. Qo'sha, bu seni to'g'itmaydi. Nega? Menda to'g'itgan emas, bo'y. Buni pazarda bijada ko'rganman-da. Bu jarjarchi. Jarjar aytadi-da bu. Bu bishakdanmi? Ko'rsam mana. Qanday ekan? Buning ne erkakmi? Chachi yo'q-ku. Bu ikrom ijesi. Jo'nsang ergashi shunday qiltangdi. Chachi yo'q ekan, kallakan-ku. Bu sotib qo'yamiz bunda. Qo'ysa, shu narsalaringga ishonmayman ergashi. Biz bu narsalarni bilib turib, kishini o'zgarsang, cho'ngoysang. Mana uçma. Senki bo'laymi? Qo'ysa, bu menga suratim. Volvoyte. Ergashi. Shu qiltangni jo'g'otqin. Men sana düz yo'l aytaman. Men ayolimni yaxshi ko'raman, ayolimni suyganman. Boshqa hech ayol qizni suyolmayman deb. Bolalarim cho'ng'ayib qoldi, uyatdan ergashi. Jash yuzni qarasang, bir joqqa kelib qoldik. Ertaga men cho'ng'ata bo'laman. Kishi cho'ng'aysang ergashi. O'zsang uyga kelsang, chaypay ichib o'tirib, zo'ntib ozg'irib men. Yine biz madineyim buraya.
Ушунча мээнетти мен эмнеге кылдым? Ит экенсиң. Кидала болду. Кандайча кидала? Шондойчо кидала? Кандайча? Фальшивый экен бул акчалар. Кандай фальшивый? Шондойчо фальшивый экен бул акчаларың. Фальшивый? Ооба. Сен менен өзү бир нормальный жерге бара алмай, то ли кидала, то ли пирамида кандайдыр. Экенче фальшивый экен. Ооба. Ой, Жүр чекин. тезирээк алмаштырайлы барып. Бос эзилбей. Эй! Ойыншық па екен ошондо? Ооба. Тосун братан. Эмне терип атасың кайда? Может фальшивый эмес? Фальшивый банкада. Баке, кечиресиз, эме кечеги кыз көрүнбөйт го? Жана кечеги адашкан. ооба. Ал кыз жумуштан кетти. Кандайча? Ал эми кардарларды жакшы карабаса биздин кафенин атын булуп атпайбы. Ошондуктан ал кызды жумуштан алдык. Жөн эле коюп атсыздар да негизичи. Эми биз ар бир кардарга жакшы мамиле кылышыбыз керек да. Братан! Не, братан? Биздин үстүбүздөн шылдыңдап атасыңбы? Не болды? Берген акчаңызчы братан? Oyuncu акча экен го? Ооба. Жигиттер силерге акчаны бердим бе? Бердиң? Алдыңарбы? Алдык. Эми акчаны алмаштырып келип алып, фальшивый акчага. Биз банкка бардык. Банкка барсак эмне деди? Фальшивый турбайбы анын? Ой! Жоголуп кетти. Кайсар эже Кожонун балдары сериалынын жаратуучуларынан, Торнадо командасынан өрт концерт. Сени бүгүндөн кийин же эркегimiz же кызыбыз деп жаралайт. Кыргызстандагы эң сапаттуу, балдарга зыяны жок Jaco Baby компаниясынын колдоосу менен 13 апрель Кайтпас, 14 апрель Кыргыз Кыштак, 15 апрель Сүрүктүү шаары, 16 апрель Разаков шаары, 17 апрель Баткен шаары, 18 апрель Кадамжай шаары, 19 апрель Айдаркен шаары, 20 апрель Кызыл Кыя шаары, 21 апрель Ош шаары, Бабур театры, 22 апрель Жалал-Абад шаары, Барпы театры. Башталышы 20:00. Байланыш үчүн телефондор 0226 64 64 23, 0508 80 01 13. Билет баасы ар жерде ар түрдүү. Концертке келгендер өртсүздөр, келбегендер келиңиздер. Сураныч.